Winnie, Okere, Caroline, Otemon, the Kodokere, Lobo, Tapuyo, Kodako take a tour. They can meet book and look at they can live a meet Uluka, when not our mamma, Pochwe, ya Pochwe, Teti, ya Rema, ya John, Kadi Yam, they can meet and a leg, Namoy. Bong melango e mat Margaret udon Okune ko ni chue ko ni chue la total menu ni otina Paul tia ya chi lao e ka otina Paul dang tia ngwet me mo yo ko etengudu me man pe obero ko pore pi otino chunya chue ka neno tina tino tie alala ete wudi die boma papa gora pachigi gorman polere yai gero me yudi amagidang igumarach tunito atie dang ichwe chuny pia nyira tino atia yach tewe kukwano ko dongo lobo mekare man onyao matujai borotino kede poto timoga reshu ayampe tekwarwa kawan mono chunga tek yudiwa keda teherwa kodi pekini jwik doping Dongo kuna tuno ye wanka ya ni ndio mago tia chwa longe tarach twale wiyamu me radio kuno chao won nyase mela Muzee Yosam Ebii amea we kutini ndo achel me ma para chira rie pira wangwen abon par ni meno bed bala langu ya kana bor dok pekyu bedo duong to tie jamia Paul danga becho twal ame Yosam Ebii otiu ye lango kanene dok eno timeno en Yosam Ebii dang en na me puti come kom kare mana chala won nyase ame tia telo rock melango ame keto chachi kom Yosam Ebii bedo chachi ikom rock melango no Muzee Yosam Ebii otiu tek me dwako kuchi lango bala wor riporo lokiro dui a Joseph Kony weko kuchi dogo tumalo me Uganda kritiyu jamia me gwako te kwaro ame mironendi menono lango kwanye kaka na mena weki yere eka to me de kritiyu tek menene meno lango rien tonel Duong Yosam beri yu tieno me kwa mere kiri kuch kun gina bere no timi te chien kan I rabi radio te unu per quando ju palo pengo le ko ento bet lego pire kun gina ma kwa yu ye danga tek dan kwa chane kai keru ni tich iyo munu ya mate le boro pedonyi come pedonyo kai yero Yosam pengi yeto ka Odur Yosam ti yeto lao ye no telo lao ro me won nyashi dan bayre potia telo ana shawani omi fi ko boni won nyasho yera an mani ani no won nyasho elect eto won nyashi ko come His Highness Yosam Odur Ebii mi unu kogo abaho dogo bono
nyana nuo kai itutena hetieni otame opohere nyomo bare oto burukech itubor right e kwaro yera do tumuko dango yero won nyashi kari bed bani yindo ri pay mi to won nyashi no obedo tamalwak nyo yero won nyashi Kakare Woro ametiati kede dake kaman ate jolu Dr. Twal a program wa man me lao YouTube channel and kai joining wa choki man and James alele water chuda bless you no would yo yima Gindi do norwao ko gino norwao ko pedotiyo moro kene gino norwao ko amiti ti kene dake haban atachwala mod luak melao kuna kubi wini tiyo ningo yum tutwal ichawa man me miyu ngeyo ni kuj Kodi to mien kog be achel, kodi to melanga mit kitidien. Tia me oduogo ko ilao, yum yich. Tia me oduogo ko ilao, man obedo gidna me wano tio miti laoen. Oi, ma deka mit, apo yito twal deka mit peo yabata ta, man en kop ametiene. Dong luakame tia winyowa tinini atikede kopogo apirge tek mechel piluak melao iberu winyuunu kwena kede kopame tia katu kunyai bota wonyashi elect man wonyashi amepodo yera Dr. Michael Moses Okune Aditien anaha chahere karameo yere tia kobokani luak miroti meredo kisha ya kinagi kengi tia kwayo note ibod luak melao tia tute meneno ni lao dugo kara chiel amito poyo tutwal wonyashi ameo yera nyen Ikare no kekena en poroberu kede kom kainen unu bebe amere amentia bebe akede woro gulu ilego mekelu kucha dit woro chungi lao kunu pe manoge ken aduongi tia bebe yi lao uwore kanishi ya papat yore meneno ni wat unyoni kuj note kede doa lobo obini lao Acho chokien wonyashia podo yero nyen. Owara molatar. Opiru yen kuna karo. Tutumia rioko. Don lo tia me odwogo koi lao. Kuitia me odwogo koi lao. Amito poyo go. Wer me lawa mit. Ameo chao katuko. Manen kita me lao chuan chon bedu keden. Mieli kushi mieloga mit buloga kek yum yit. Lao bedu jua me miro kucha petuere. So, amiti ko ngan tinili abedka poyo wonyachia meo yero nyen Dr. Moses Michael Okune nono. So, kwena ditien tinini omia koni kwa katodok kede kopien duongien Okwao luak melao ni mano luak mir neni o mare unu o neni o woro unu won nyasha me poti kom man aduong Muzee Yosam Odur Ebii won nyashi elect man tia yai boto don Okune ba won nyashi tia koni mano
luak melao miro mi wora duong okato kare ikom duong Yosam Odur Ebii pingo piena ditien uyen leba otema ba mekelu kuchilao uworo na horwate kere koin oh aditu yelegire aduong yeda uyele meneno ni kop mete kwara lao dugo kope won yashi dugo lao so okone miero jo war twal aduong Yosam Odur Ebii won nyasi ame oyero anyen melango engineer Dr. Michael Moses odongo kune Okwao udi katoloka nge apapata meti lango kanene me gwokate gwokala tek mechen Dr. mukite ko giduchu me pe yabo dogola bor ngatre kan me biruka tukre tamni mero cha won nyasi melango Yosam Odur Ebii piena chalo won nyasi ametie kome kom kareman en biro mi woro dokeno timono Yosam Odur Ebii ti akina tela melango kero tela me Uganda ame otiu ticha tek me chele kom kucha metie kom kareman odon kune okato kare chel kede kwachman na woro ne kareman tiar wate kare chel kede wege radios kare chel kede managers ametie yilango kan ter yonge gimela Roma e gora me obino bero tie senior quarters di boma me lirakan odon kune tuno ye wanka ene winyo jo mago tia chwalo nge charach twale wiyamu me radio kuno chao won nyase mela Muzee Yosam Odur Ebii ame awe kutishine ndwa chel me dwa para chira rie pira wangwen abon paro ni meno bed bala lango ya kana bor dok pekyu bedo duong en to tie jamia pol danga becho totwal ame Yosam Odur Ebii otiu e lango kanene dok eno timeno en Yosam Odur Ebii dang en na me puti kome kom karemana chala won nyasi ame tia telo rock melango ame keto chachi kom Yosam Odur Ebii bedo chach ikom rock melango en otimu zo Yosam Odur Ebii otiu to tek me dwa ko kuchi lango bala wor riporo lokiro dui a Joseph Kony we ko kuchi dogo tumalo me Uganda kritiyu jamia me gwa ko tekwaro ame miro nendi meno lango kwanye kaka na mena weke yere eka to me dekritiyu ticha tek meno lango rien tonen Mia duong Yosam beri yutieno me kwa mere kiri kuch kun gina bera eno timi te chien kan I rabi radio te unu per quando ci balo tengo le cop ento bet lego pire kun gina ma kwa yu yeda nga tek dan kwa chane kai keru ni teach iyo muru yamate le boro pedonyi come pedonyo kai yero Yosam pengi yeto ka Odur Yosam ti yeto lao eno telo lao ro me won nyashi dan bayre poti atelo ana shawani omi ti ko boni won nyasho yera an mani ani no won nyashi elect eto won nyashi ko come His Highness Yosam Odur Ebii mi unu kogo abaho doga buru en da otmenu wuri katoloka nge melango miro mi chwak dusha mite pole wak irweyo lwak kama ho yobati nyim lango me wir won nyasi anyen me aberi dwe me apar wiechel me wek nge rom lwak kin pasho dusha melango kede wilo baloro odon kune da ko ni mirja jotia yobo wir won nyasi tieni district achel miro joke television onyo chi ne ma dita me biru kubu kitame wira bedo kara chel kede me do kede yoba kena papa ta me aberi tie chala bala na me aberi tukheni ndo achel kede na me biru bedo ditre rakani ndo ario Uma hedo mete molokotela mete kwaro kete lao na no pohre kede uni chwa muda no pohre wo eto ba te gudu chunywa mi wa tika nitiye ponya na no kai itutena heti ni otame opohre nyomo bare oto burukech ituboro ite kwaro yera do tumuko dango yero won nyashi kari beda ni yindo ripei mi to won nyashi no obero tamalwak nyo yero won nyashi kodi jo manna me yera duongi radio a yera duongi social media ana kwa yu akwane chakere tinini yene wun wunu kopa won nyashi electa mo yero eni kome Okwao ni luak miro mi woro uko ni kayini yero Muzee Yosam Odur Ebii peiti yeto ka Muzee ento nui yero lawa loro ata mbaro bero kwena mara pire tika petwere ame luak melao chakere tinni kodo koforo unu kopi gina meo yomo ya unyoni tao mara meo tiye wuni neno wunu iwinyu wunu ikwaya Muzee Yosam Odur Ebii jo aroma par oya gini ote wot rwate kede won nyasha meo yero nyen kuno tero gini idunge nyok diela dip man nyuru note otetero gini amut ameo yai bot won nyashi apoti kome karene Muzee Yosam Odur Ebii
kunutero gini kwena ni aduong kwaro gi oro gi bot wonyashi ame oyero odong kune ni en ni kome yedo note pemi to tubere moro etikede chwak ikwera duong ame abedo inino dwe ario medwe me apar wi achiel imwaha ni yene 2024 ni yen meketo aduong odong kune doi komele yo kakare achalo won nyashi melao atamano bedo tuon tao ento amoki woni obatie pien chunjo nuti ugim achuchoke wan weyo ni dul jomora nonok unuti akoboni nino dwe apar wi abiro medwe me abichien Muzee Yosam Odur Ebii binu katoka na ler me denouncing unyoni me kwero ko yera me obino yero inino dwe achiel dwe me adek imwahani me yero won nyache nyin ame binu le yo kaka Odur Ebii man Dr. Moses Michael Okune so jokuro ginoro timere pe ento waro te biro kai wura adung meneno ni ko me kuy ko pe mato put pien idoe diel enakobiu ka ngatoro ka tubere moro nutie eka ngatoro te kelo kodi doe nyog diel la dito manu bero kwayo kisha obero note obero mato put unyoni kayo chuk me atiteni ana moko dong boro ni mano tubere moro do pe wo moro do pe lao luak me lao idul ducha papat jodong tia me omoho tam gioko ni lao udugo karachiel lao note yo Dr. Moses Michael Okune aduong imom wuni neno uru manifesto mere ineno wunu program unyoni neno ame aduong Okune tikeda ineno olagoro pe neno ni luak melao don so man kayin pod yori tikeda kala bala pore rekodi o members mogo me parliament adeha ngwen noro no eno pedo akwan no nyingi jane ero nyingi tibarakan jomoga me pero note meneno ni kwero du kune obedo ginoro me awura me wilobo binu ngeyo lao wilobo binu ngeyo ni wando tikede won yachi wa chiel keken mane na ye odong kune so amiti atida donkere dake haman ate chwalo luo bod luak boto tino wa bod lao ametie wilobo aoho wilobo papat wilobo lung kanora medo atin lao tiye akwa yuni chahere tinini kadido yot pod pero chunyu lohere akwa yi ni raba mod chwal dong kwena ni lao onote oduogo kokara chiel jolong tido akema kino kai kweru won nyacha nyen ame binu beri nino dwa riodwe me apar we achiel imwahani yen aduong Yosam Odur Ebii kome en na ye ochaho choyo wariga bodga mente kun koboni en dong e jallo tela ko chahere nino dwe chiel medwe me apar wi achiel imwahani eka Odong Okune karachiel kede jo mere komiti sapapat tia medo jotia tere me kworo ka kwira ame pod binu bedo adit amedo loa lao unyoni Uganda ne aloro o chaho luongo jo kings jo eka beda papat binu meneno ni mano kwero won nyashi melao obedo ginoro meromba mano petwere manda do miacho alo kwena bot committees
papat ame ochano wuko meneno ni kwera mano wara ber meneno ni chawuno do rabo ka muta ber me kwera amito puoyo Muzee Yosam Odur Ebii karachiel kiri kwae aweo ya teteri donge nyok diel karachiel kiri kwena meo ya bod Muzee ni en etido kiri chwak meneno ni kwera me kwero Okune utuma ber bab chiko ipuoyo baka kanorke kenda meitiye man obedo ginna meo ba romo tiyo okoni lego ameni yeti ye chura kadi got chura kadi ya yoma petwerem eka akwayo wun lwaka meti loba oho ni ochak teru uru ginna meti atimere lao bao beru ginna me wan miro norunu chingwa ye pien wan jo ame oti lobe a oho ni wane na ye odong unu pasho jo kene tero ni kara kope tekwaro kope won nyashi akonya kerengo ento po yuni yini tikede itikede jo ni pasho jo turu ti pasho kuno papi ti pasho kuno toti ti pasho kuno itere ena yeti akonye jono pima no keken wano neno wunu jo ati loba oho ni kao bao kwanyo kwogi uko put jo ameti oha kari do yiri toko jo oho kan yille meneno ni en komi ni oteru wotu yiku pasho gin jo me tehera yiri ti chayo gino gin jo ame keru kugu ikomi gin joni passion no ena yeti akonyo nyuali omegeni amegeni atekere ni poti passion kuno so kwacha tieni kaiti oho ter kopete kwaro bao beru ginna me pire tek bori lemoro komeni there's nobody who is an island one do you take the roots utike the kanora me oyaye Culture is everywhere. Culture tika teacher metiye. Culture is everywhere in an organization. Culture tiye. Culture me dog teach. Culture me company morno. Culture me ngo. Kadi naha UK. Kadi America. Kadi lobo mene. Tekwara jono enutie. Tekwara jono tikere kiregi. So anachualo kwena. Both wun luak kameti loba oho. Peda jo me United Kingdom keken. Pe jo me America keken. Na jo me Australia. Buru kelo buagi kucha. Gin jo na heda nguti tekwaro me kunasha. Ento ujua huunu wanang tekwaro wa me lao. Jo me Canada kucha. Jo me Canada. Ambassador wati kuno. Neni inyao huunu kope tekwaro lao. Jo ametie South Africa. Pema noga ken wano tikide lawa meti Dubai, wano tikide lawa meti Italy, wano tikide lawa iwilobo long. Dongana kwa yuwene, unor wunu chingwa, ura wunu le mora dunu, uchokere wunu, umi wunu chwak, iketo don kune kom. Weg man bed history me lao, weg bed kuoga lao, weg bed kucha lao. Eka, wunjo ameti loba oho, akwa yuwu, ni oete wunu pasho, achala bagina pire tek. Pien wane na me odong wunu pasho, kai nene nahi Bible, jo ameo yai oho idai sapra, en jo ameo don, lobia papat, nahi Bible. So wane na yeda odong wunu pasho, wane no dong wunu lawa, uteru wunu don lobu duj, apapat, ame wano tweru wunu meneno ni rok wa melao o ya malo I chao wunu neno a chokiene ginna me Okune o chao timoko man amito one lao long unoru wunu chingwa komaditi ginora bera kati lao kai neno adwo Okune ti amito chako reviving Kope scholarship. Kwan menono me otino.
Ineno unu chako chwalo duone ikudi toa lany ame otia ketikom jo wa me amolatar jo ame chiko rej jo me kwania Ituboro ite kwaro yera do tumuko dango yero won nyashi kari bet bani yindo repay mi to won nyashi no obero tamanwak nyo yero won nyashi chi hango agamento kero ego korechi na ado bero kamento alwak ngoge agamento bini radio bini ya ariwani o miro ni tikire nam iora mana wunu tedere ni angunu kaka we ko tedere wuripi pele ngo tungi ni ucho toro chi aduo do kune ala kwayi ni mano medi waduoni no yini bero dana riek ibero dana me engineer merwom duj yini telo engineers duj amete Uganda akwa yini me guri me engineering duj I Uganda duog do chaheri lao waro neno tino amano chaho tetu jama papat schools a papat St. Catherine kono kwene engineering tia me chaho duogi lao Ginna do harami to kwa ye aduong wa won nyasha nyen yini bero dana rieko kwano kwan mengecha malo imakire kucha yine na ye bera duonga me neno ni penyo tino dushu o karo kakare alober kere kitame ngej unyoni rieko miro kere so ana kwa yini duogo kong dong engineering Guri mere do duoge lango. Wuni neno. Tela me Uganda ne. Duongere o yai lango. Duongero yai ya paj. Hey, kada habi winge man. Wun yasha me o yero nyen. Tia me o yai ya paj. Okune. Muzee Yosam Odur Ebii. Mondo jo me a paj no. Pimano ken na hari kwa duoku chen owenya kulu rigda obero daru me apaj President Dr. Apollo Milton Borre obero daru me apaj kai neno wudo adoko neg yongi apaj tikere tuan guma duonga petwere Tela me Uganda di yen duongere tiyo ya lao. So Dr. Engineer Moses Michael Okune anakwa yini engineering gurime engineering duj kodok duog dung jahere lao. Apo yito twal wun lwaka me iti winya wunu anabedo atino me amara ban James alele achuda abino meda kede Chohoro chuny lao meneno ni unote wunu uduoguno karachiel okelo wunu kuch amepera kini lao eka wunu goch ogo wer amiti katuru kong dungi gochoro mewe lobo gochoro me tekwaro gochoro me kaukok ngatora bedo pingpe Kokoro kini do nor welcome. I got you team moving up, baby, when you like
Abito kodi te kwaro tiamedo norwako kadi ini bedo dana me chaladi kadi ini kwana romene peitu ero ngwechi te kwaro pien joturu ti pasho kunu omegi ni ti pasho amegi ni ti pasho imito nyom idok kumpasho eni lao wado eno dong ara kwa yuwa kwane o note wuno meneno ni kwira menino dwe ario dwe me apar we achiel obedo kwera moro me ruama malo me chiel imat waduong man min bangi imat minot wonyashe nyen Margaret Okune mitupui tutwal meneno ni mon awe mon na uwitungi ichahudu ko meneno ni manu munda ukatitela upunyu uno tino wa kere puny me atiteni odohuno ko chien mon original mon kombedo original omi uno puny lokira nyira rehi kara wal doja kainu nyaho mori yo tiatimo ginora perwate jomio puny pe nena nene te konia mano mege mano nyahangadi pe omiyo puny kodi ruk mano ngweta dano dado pe guni yene gin gwa jocha kodi ngo ni pe chimjo tedai pe tedai nyo eka ite bedo chimmo jo gine baden kodi punya tira me waro sio mito de duoge lao en yere lo kremon kero tela me atara pat agong melango mat Margaret don kuneo komni chue komni mo chinyo chuera total meno ne otina Paul tia ya chilango e ka otina Paul dang tia ngwet memo yo ko etenguru me man pe obero ko pore pi otino Margaret don komni manono don lo bajoti ya ko bikarni we ho gogori pachi melango piano tina Paul karni ko porte kwara right me matu jeya me mo mon chunga tek me gero tino amero mo genno ge yanyim Chunya chwer ka neno tina tino tie alala ite wudi idie boma papat gora pachigi gorman polere yai gero me yudi amagidang igumarach tuni to atie dang ichwe chuny pia nyira tino atia yaj tewe kukwano ko dongo lobo me kare man onyao matujai borotino kede poto timoga reshu ayampe te kwarwa kawan mono chunga tek yudiwa keda teherwa kodi pekini jwik doping Acho meme parliament achon melira district mat joy timo ngomo bino kwa ni otela mon me atehen mino puonye nyire ruka becho me pe yare mong me kombi kana ler piano ruka racha yetia wayo tama choy kuma nyira pole wak enatino mega menu mo hagi potino we ruwa me yaj kiri nyo meno tino potima lo totwale la onkan Ruka anyira no ya yekere ya urugo ba kakan akobi joni ano luani mat dekamit amabiro ngwenni okeriye kabolil utemon no kodo kere lobo tepuyo kodo ko teke titua dekamit po kero kanale dekaliro amit ulu ko obuho wenga toro mama ochwe ya pochwe tetiri ya rema ya chon kadi ya dekamit kanale ngamoy choki wiri winyu ni mano wota wonyashi man Anthony Olobo dur enang tia me okatoko me bedo awitong man awitong me ateko mon pel Anthony Olobo dur dong ana kwayo Anthony ni opoyo katu itela mete kwaro katu we honor hunu chingwa iyo odon kune mewe wandushu uti wunu ka me dong Olobo akwayo un jo me yot poditie wunu teno nero wunu kong ibot Aisa oto amuja Aisa oto ame onuo opohere kom UPC uduogo kana lero komoni endwe ye metikira kena oborre kara yini nga ame podok pay me to duogo chien achuchoki akena borre binu wot gulu binu wot kitgum menedo ni luak mia juli
luok mi acholi duch tia medo duogo me chwako ka UPC keken en kudi gina me wano mito ni otimere ite kwaro me lao ularo tunugi jotia me awinyo ni gino ti utere me duogo chin eka jote tikere akena oborre meneno ni onoro gini ching idongo UPC luak me lao UPC uduogo ko nana ko biwuni o note wunu o do wunu wanang te kwaro wa ya yo me winyu kopa Amson obua ni mano gamente o yeda do ker ko billion a dek meneno ni lao palace o gero gine palace gi a dit a be a me binu loya lao do ara mi to kwayo ni mano wun hotela won yasha nyen elect neni wofu wunu neni jua wunu chamo chana gina dog neho waen o jua wunu chamo chana kongdo neno ni momba tutega mente tia tutekede meneno ni odongo pashiwa o ti wunu kede yora ber en luahi billion mia kede mia o kerbegera kibwa pedok dar chamo ko pedok chamo ko wan lao gina nego wa unu no so ara kwayo ni onoru kunudoko onoru unu tinwang wa onoru unu chuny wa onoru unu tam wa igero akibwa onoru unu tam wa igero lao palace onote unu kong dongi chunya chiel keken ikwera coordination amea bedo meketo don kune kom man kwacha borweno anatinu James alela chuda ya yum tutwal arakoni o mede unu ka meda o bedu unu do atera o chihu unu wangwa o do kune anakwa ini chaho program maber bebeani akwa ini wodong in schools long dori weko tino bet kere chwak bet kere mara bet kere ngej ite kwara lao eka te kwayo ni meda kede noto kanisa dushu meda kede kelo dongo kede projects apapat ite kanisha dami to poyo to twal Judith Aliek mi to poyo to twal a man won come melao parliamentary group Judith Aliek ameno chaho ko program meneno ni mano kanisha obedu kede projects apapat meneno ni lobo odon mi to poyo to twal won luak melao alo hatia bino ba jamba becho tia bini lao odo wunu chien odo wunu pasho odo wunu chien odo wunu apacha man tia be tia chill gamente rome apaj do doha apaj municipality ento gedu pot pe wun joa metilo ba wuruna apaj pay kor pay ri itenda obedi kiu ame pay ramunungu lobo ame pay twero geru ginoro grofa mora dit a don apaj waro mi yoka mo habiche ken omiti dog ginora pata pelare dong ara mi to poiro twal aduong odong kune ni mano keliwa chohere moga don koda iter beda paj programs are diru kwera moga don akena borre wun jo a don ko iter wunu da kwera chak beda paj ko chak tingu una paj malo aduong minister chengu chiero tingi wa kong rome dahatal me a paj bed malo mi kong ni a paj do bedi map weg nying te kwaro lao kong do bedi map ami to puoyu to twal yom yetia mo chira ko kutia me odugo ko lao uribu unu ka chingwa dong ikwera ami to puoyu to twal jo ame yotia upohere wuni tehera yot pori dong uno no duogo uno
wano jolo wuko kere chuny wa chiel keken onote wuno ichwak kodong Okune duogo wuno katuno kana ler kom dang mi duonu winyere mi luak melao nge ni duogo wuno ko kara chiel chuelo wuno duonu abal ana mitu kwayi kara chiel kere group weno ni katuno ko moho kana ler wunang nor wunu chingu kodi kwera dit kitine peda hidong wunu chiel bino wuno weko ker wunai committees apapat we duon wu winyere we hotel wuno lao piena man wunu witon e mara yot politi wuno ono imiyo jo ame chuahu tia me chungiti ugim pien gin ang'ew tikede miri menendo ni joining gini jo uwuro gini kara chiel luak do yero won nyasha nyero ko o yera wando duogo kadi neno wuno yera moro ken pe jo karo duchu ko beriye ento duogo unur wuno chengwa kara chiel unote wuno pe kom ngatoro bedile wij dan do ha mito kwayo jo ado yotie ukuni guk pelele chaki ya wotere enta kwayo wu ni jo na metia duogo kodo kwayo unu leba resho ame obero tishu unu kere kodi choyo jamia tatano eno kono kane kema jone dong nono kono kane yodo pe kono kane ngo okwanyi unu do konkodi kopo eno ko uduogo unu kom kara chiel cha unu poyo kado jwa yot pene kopigeni upoyo unu bino kopigeni uwor unu kara chiel pieni neno unu aduong Odur Okune Odur Okune anaha chakchwalo kwena mere kun kobo ni mom otore wuno duok chien ngara chiel tore bota wotere Odur Okune ochako nyutwa nena ber meni kume tore te duogo ping inero mom so tore obedo ginora pire tek pe duogi ping pe balawa nyimi ginno bao yobo gale ma hogone akadi ri potunu bori so ana kwa yu wun luak melao wunna me pori beru wun wogi onyo won nyashino kao bao yobo akadi ri poda tunu bori ando akwa yu kane onote wunu oduogunu chien ochwa wunu kwera ame abedi niludwa rio medwe me aparu ya chiel gina wan duchu ti omito obedo ka dongo lao obedo ka neno ni aloha ukati lao obedo ka neno ni kuitia me oduoge lao ana poye no twal dado amita tikre daki hane ate jolo wunu witoe ayot politi uno no amito koria jolo wuto twal meduogo chien ichwako Odur Okune anuo report ame kobani wunduj ye wunudo ko ni woruno kadong kere chwako Odur Okune anamito puyu wuto twal ubinu wunu unor wunu chingwa kom pei bedile wichoro bin amito puyu wuto twal itimu wunu gina ber me onyo tonge ping itimu wunu gina ber meduogo chwako Odur Okune kara chiel kere timmi ando akwayo ni kese sogo jami mogo yote kot kane kodingo kwayo unu do ko dang mi unu lao ngeni wundi kwayo unu koporo long me kot ijwa unu kopogo me pido ama hote kwaro me lao luak long uyedo bino me noto chingi kara chiel and James alele water should bless you akodi jojo kamalo ba kon lao pien not take ken ena ye obero tehowa umede urukere winyu wera mete wataman
Akwaya. Baby, when you like, come on.